wena wendlovu Mshate Kamakhu Amase Pula Pula Bayete Mshate no re leboa man re buile thata re bile mo mabane ntse utletse batho ba ntse ba re na le bona mabane a batla go tshimokgonazi ba lapile le meeting o tsene lata le tsamakala batho ba shorta so re robetse mo re na le batho ba bantsi thata mabane ene ba bantsi ba re le ba tloa mo ba tsoela lesudi ko khoshi matlaula bjano ke no re ba re thekile mabane re le thata ba sa le teng mo ke le thata ba re thekile bo tshwana le bo Juasa le bo Patka le bo Soul of Africa ra le thata ba irile mereko mogolo re le le di king tsa rena bo King Masubuka le bo King Safiri ke le khoshi ya ke kholo khoshi Maziza ke le thata re thekane go shibule montsiari bjano kire le sa tswa le tshuile re theka over ona be polela tse di boletsweng ke ntate Mazubuko king ya rena ka mo o bolela nnete re theka over a re boele morago na e boela back mo maoshini re tse re feditse pila tse ntši la utlwa khoshi Mozisa gore no re ka se di bolele thata mara ke re January or February khoshi Mozisa re santse ka pila o be le meeting go fa batho ba report e feletseng ka re a tšeko nako a iteng mara bjano re theka over o bolela nnete dilo tsa rena di setse di šiana thata le ka tšhelete a re sa tshoa selo re amile re feletse ntho engwe le engwe rena ya šiana no ke le wa thata ke le wa le dikhwini tsa rena ka mo dikhwini le re thekile thata mara bjano ke a bona Queen Thembi ya tene o irile bošaedi bo bongwe bo bogolo ka re nna tshwanetse a organise batšhitši re kgone go hlatswa matlho re ipoditse gore tshwanetse re tle re mo binise mo ka re batšhitši ba tshwanetse ba bine re hlatswe matlho re bone gore re le di-king so re fa tshwanetse re fela re lebelela matšhitši o ba monate wa bona ba re biditse ka ko saeteng tsa boswaziland ba bitsa matšhitši gore re lebeletse matšhitši a boswaziland ka mo rena o ka re yano a re ditlhaloganye re kgopela gore Queen Thembi in future and ntho tshwanetse a e lokise ka re ka tsebe gore bumalaka e go tshwere matšhitši mara no bona re bana mothatswa matlo ape re santse ba bine mo tlhatswe matlo matšhitši bjano ntse ke re in future nako ngwe o tla re thusa re leboa thata dikhwini tsa rena le thusane le yena le lena next time gore hei matšhitši ba nyakala thata ba na isa mmereko ke leboa King Masubuka a re o ile o tlotsa Princess Elsie ka ngotlang ka i-supporte mara yano nna ke le king ya Mzilikazi King Elsie o botlhokwa thata monna ke le gore Princess Elsie o botlhokwa thata ke konostaka ke no re princess man ke shota mabone 2 minutes nyana o rumetse matla ke shota ba re ke ntwe dithata 2 minutes nyana o rumetse so motho ke bona re khoshi ya go to mo fa bokhwile rena re mo fa bolaisile office ka mo Mzilikazi khopela re o to mo fa letter yo mo fa matla ke laising office ya rena motho o bereka thata dilo tse nje ra mo wa xiana o ba lesson office ya rena so ke le wa thata me princess wa bereka ba kamba o leletse ba di bolela mara motho wa bereka ka re nyaka batho ba bereka mo Mzilikazi not batho ba bolela fela ba sa active so motho o thusa thata ka dilo tse nje ra lebua so Queen Thembi ke mona fita mo no o disappointile man ka taba ya matšhitši
so ke leboa thata ke re a re di Christmas dine ba iso di queen tsa ka le di king tsa ka le di paramount chief le bojua sa re go bona ngwa o tlang re no wa sona nako go re ka je go ratswalla mara o bolela nnete re bua mo re take over re tse re feditse so ndike na no re bo king Mazuko ba tata ba re botsa ditaba tsa o thairo ke tsentse ke di thabetse thata gore sentse re o bofelong re ye ka bua ba re nyaka ka bua ba re emetsi so motho a tshwere tsela ya rena yo re fita bjang go thairo ke king Mazuko o tshwere di fanda tsa mafase ya go ntle ke na no re ntse ke na no re ta ibolela ke ntwe ntse ke thabetse mara ka bona re o no re tata re take over re tata re ibolela ngota so ke tse dingwe tse ntse ke di thabetse thata gore tsentse re te re utlwe ditaba tse monate le king Mosiza o tshwere taba tse ntši thata tse monate tsentse re di lokise mara ke nagana gore ka mokgo boletseng gore ka pila dilo tse ntši re di lokisa re bula no a re di Christmas thing re thabe dilo di be monate ke leboga thata Makushu yaka a re sena nako re na le ra le advocate wa rena ke advocate Khoza advocate Khoza o ba serious thata mo mabakeng no berekela khule thata o berekela Northwest so a sa le teng mo Gauteng mara o tsere matsapo gore a tla tlo support o bontsha gore motho o serious thata le president ya rena Mzilikazi ra go leboga thata advocate Khoza no o berekile thata o ba le rena mo le nako tse di tla o sa re latla so ke leboga le dikgoši tsaka tse di nthekile tsa Mzilikazi ka le leboga bagala le berekile thata le maabane ke bona re bile bo botle so ke a leboga ke leboga le queen ya rena le bontonkolo ba thekile bo king Mazuko o ka re ba tswalela ka kontle gore tse re santse re a dirisitse gore le betho le ke mabitso a bona ba thekile kgoši ka re kgoši ka mono ba le maata ba le gaufi le ena so ke batho ba santse le always re ba bolele le bontonkolo ya king ya rena Safiri so ke a bona gore ba thekile mokgalabe thata o ba mo lethabong le legolo a na le bona mo gaufi so re bea le queen ya rena ka kwa ke a mona o tlile ka lebele o tlile ka maatla o tlo bereka motho mo Mzilikazi le tlo mo fa mmereko ke mone rona o tshwere maatla a mantši le sa mokgapela ko ntle so mo fe mmereko a berekeng gore rona le dilo tse ntši tsa di-mine tsa di-agriculture ke nagana gore kgoši ya rena mokgona a se di tshwere so o tshwara le batho go tshwana le bale ba biletse mo gaufi ba re bo queen Moleko wa ba bona ba tshwere dilo tse ntši presidente ka mo wa Phatka o ba fa mmereko montši ka go Phatka so ka re dilo tse ntši tsa rena tsa Mzilikazi ga ba sa di lebelela thata ba lebeletse ka go Phatka thata ba berekela thata ka go Phatka bjano batho ba rena ke bona ba le coach Mkhonase go ba berekile thata o sa le coaching kopane ba batho ba mmereko ba berekile no re leboa Makushu rena a re di Christmas roja Christmas bakala re tata re bona ngota ke leboa thata thank you Mshate Bayede bondaba ezitha sorry my king senkhohliwe kunalabantu abasuka eDRC nalabo abasuka phesheya abaletha imali la abathe inkosi Mazubuko ngoba ubhizi sona makhosi sifuna kufaka imali namuhla bemele ngabe bakhona uPrincess Elsie tanabo angazi ngisabotage bayede labantu befuna bafike namuhla because base DRC abezayo kune journalist kunama investor that they are coming from overseas baletha imali la ukuthi sizolekelela amakhosi njoba ngethe umhlaba sitake over le mali bezikhona la sizothenga ama plus sinikeza amakhosi asifuni impi sithi ngcono sikhipha imali umhlaba ezitha ayisebangicosha bayede bayede ay
Sibonge kakhulu kungwenyama zethu nje babasinikeza inkulumo ngithemba nje niyayibona lento bengintshela ngithi lilalele kahle nizosegcineni so kwamanje njengoba sibolekiwe indawo kunomthetho khona lapha ekhaya isikhathi sesiyashangwa masashaya kunama security nibasasinikeza indawo ukuthi ake siyothola ukuya ngasethunjeni noma mhlawumbe ngalamagama manithi nje ingoma nje emnandi sabemisa manje umfundisi ubishop wethu asivalela umhlangano wethu asithi iculo nje linamandla No, I'm very happy ngolimi luka George ngaloku okwenzakalako ngithi ngisibongele nje Nkosi yami bondaba ezitha kule 2 minutes MC wami before ngithandaza ngijabule kakhulu ukuthi zonke izinto zibuyela la sivela khona kuyahlupha ukungazi ukuthi uvelaphi ukuphi uyapi angibonge kubondlovukazi kuma queens wonke angibonge kakhulu bondaba ezitha bamazibuko I'm so happy ngaloko ukukhulumile okunye bengikusho nje MC wami bengicela ukuthi next time nisitshele kusenesikhathi sinabantu abaningi emasontweni sine youth eningi emasontweni with lobathi bishop nje I've got pastors under me abanamabandla nani sifuna beze la bazokuzwa lento esiyenza ukuthi senzani sisuka phi siya kuphi we tired ukuthi sidlale singaboni senzani kudlalwe ngabantu kanti amakhosi akhona bengicela nje before ke sibashayile izandla bondaba ezithu nendlovukazi nama-queens konke so sikhona siyonibhack up siyothandaza siyongena nathi siphushe kiwe phambili akusiwe umthwalweni nodwa sikhona asimeni ngenyawo makabongwe